Bahaye ikaze kuri Ella TV show. Imana ibahe umugisha mwe mwakomeje kugenda mukora subscribe muri mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Muri iki kiganiro turi buze kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi, muri espace geopolitique cyangwa se mu biganiro by'ubusesenguzi kuri politike. Tuze kwerekeza muri politike ya CNDD FDD. Hari abantu bavuga ngo ntabwo abantu b'Imana ngo bashobora kujya muri politike. Ntabwo mvuze ngo mujye muri politike mwivange muri politike, ariko abantu b'Imana kandi rero tugomba gukurikira politike tukayireba kugira ngo tubone uko dusengera abategetsi ndetse n'igihugu cyacu natwe ubwacu. Nkuko mubona abafana bakurikirana umupira, bujya niko abakristo bagomba kumera muri politike. Bagomba gukurikirana umupira nyine, mukamenya ikipe itsinze n'itsinzwe ariko mukitahira. Na politike rero ntabwo abakristo tugomba kwinjira muri politike mu by'ukuri ngo usange twabaye abagiye politike, kuko ubundi umurimo tugomba gukora urahari kandi urasobanutse. Tugomba gusengera abanyapolitike ahubwo kugira ngo bajyane politike yayo mu mujyo utuma ibihugu bitera imbere, bityo abene bihugu bakagira imibereho myiza. Hari amakuru ubona agenda acicikana hano ku mbuga nkoranyambaga bagaruka ku Burundi, ariko icyo ndagira ngo nze kubwira abarundi mwitegure intambara. Ntabwo ngewe neretswe, ntabwo neretswe, ntabwo ari Imana intumye, ariko nk'umuntu ukurikiranira hafi politike nkaba ndeba ahantu umupira ugeze. Abarundi musengera igihugu cyanyu kuko gishobora kubona intambara, gishobora guterwa, ubwo mbyita abagizi ba nabi, kuko umuntu wese uteye burya urugo rwawe, yaba aruzanye impinduka nziza, yaba ari ubwe, burya n'umujuri yaguteye we aba afite umugambi mwiza kuri waba yumva aje gushaka ibimuteza imbere, ariko bujya weho aje kwiba umufata nk'umugizi wa nabi. Abarundi rero mu masengesho yanyu musenga, ariko mwirukana umwuka w'intambara ku gihugu cyanyu, kuko uyu mugwi wa Red Tabara intambara yakomoka he? Uyu mugwi cyangwa se uyu mutwe wa Red Tabara uri hariya mu burasirazuba bwa Kongo n'umutwe wa M23, uko bizagenda kose bizagira ingaruka iremereye ku gihugu cy'u Burundi. Uti gute? Abasirikare b'u Burundi buriya bababaje M23. Iyo turebye imbwirwaruhame z'abategetsi n'abayobozi buriya muhari cyangwa se buriya mugwi wa M23, ubona yuko batigeze bashimishwa na gato uruhare rw'ingabo z'u Burundi cyangwa se uruhare rw'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye mu ntambara bahanganyemo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite igisekere cyitwa FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo. Ntabwo M23 yigeze, reka mbabwire, haje ingabo zavuye muri Tanzania, ariko M23 ubona ko ntabwo yigeze agirana ibibazo binini n'ubutegetsi bwo muri Tanzania. Haje ingabo zavuye ngira ngo muri Malawi, ni Malawi niba atari Zambia, ni Malawi. Ntabwo M23 yigeze igirana bifu nini na Malawi. Haje ingabo zavuye muri Afurika y'Epfo, ntabwo M23 yigeze igirana guterana amagambo na Afurika y'Epfo. Haje n'ingabo zavuye muri Uganda, na n'uyu munsi ngira ngo izo ngabo hariya mu bice bya Zayituri, izo ngabo zirahari zo muri UPDF, ndetse hari n'amakuru avuga ko izi ngabo zagiye zibangamira rwose M23 mu buryo bugaragara mu kwagura ibice yafashe, cyane cyane ibice bigana mu cyerekezo ziriya ngabo zirimo. Ibi rero M23 yiko mu Burundi cyane, ntabwo nzi impamvu, ariko impamvu nyamukuru batanga nuko u Burundi bwivanze ngo mu makimbirane bafitanye kandi bo ari abakongomani. Ibi bintu rero uko bizagenda kose
abarundi ndabibutsa ko hari Red Tabara ikambitse hariya muri Sida Kivu. Nimujya musinzira mujye murota Red Tabara yateye Burundi. Nimujya musinzira mujye mumenya ngo Red Tabara izatera Burundi. Kandi uko bizagenda kose ubutegetsi bw'abadede ushobora gusenyuka bukavaho. Ntabwo ari njye uzabusenya, ariko bugiye umuntu aguteye hari igihe birangira nyine n'ubundi ubutegetsi bwawe wabuhiritse. Kimwe nuko nanone bushobora kwihagararaho bakarwana bagatsinda umwanzi wabatera. Ibyo nabyo birashoboka. Ntabwo intambara zose mu by'ukuri umuntu agabweho ntabwo azitsindwa. Sibyo, nta nubwo azitsinda. Kandi ntabwo burya utegura intambara we arayitegura, ariko burya nawe ubwe ntabwo aba afite amakuru yuzuye 100% y'ukuntu iyo ntambara izagira gute izarangira. Icyo cyo rwose pe, intambara niyi turabona hano mu burasirazuba bwa Kongo Generali Sultani Makenga yatangije na Kisekedi bakaba barimo kurwana, ariko ari Kisekedi ntabwo afite amakuru yuzuye y'ukuntu iriya ntambara izarangira. Ndetse na Generali Sultani Makenga ntabwo afite amakuru yuzuye y'ukuntu iyi ntambara izarangira. Njyewe icyo kora nk'umukristo n'umukozi w'Imana, abantu njya nemera bashobora kugira amakuru yuzuye y'ukuntu intambara ishobora kurangira ni abantu bitwa abavugishwa. Uretse ko muri iki gihe bigoye kumenya ngo uyu muntu n'Imana yamuvugishije, sibyo, biragoye pe. Nta nubwo nababwira ngo kanaka ngo kanaka, oya, keretse weho Imana ije ikakwivugishiriza ukaba umuhanuzi peke yake, ukihanurira ukagira ibyo ubona ukagira ibyo werekwa. Ariko kuko Imana niyo izi iherezo ry'iyi ntambara ihariya muri Kongo. N'iyi ntambara rero abantu bari kugenda banuganuga i Burundi, kugira ngo Burundi ni igihugu uyu munsi muri iki gihe gifite umutekano, na bya bitero byajyaga bibaho byagerageje guhagarara. Mu Burundi hari umutekano rwose full. Ariko iyo urebye uburyo abantu bo muri Red Tabara baba bagenda bigamba, kandi Barundi mbabwire, ntimuzigere muvuga ngo Red Tabara ngo ni ingabo nkeya, ngo ni abantu, oya, burya nta mwanzi uba muke. Agasebe burya gatangira ari gatoya gato, ariko iyo kavuyemo kanseri birangira n'ukuboko baguciye, cyangwa bikarangira n'umubiri wose upfuye. Red Tabara iriya rero mubona ingana n'aka kantu. Red Tabara mwibuke yuko buriya urumva iyo umutwe ari muto ushobora kuba munini nk'umusemburo nyine ukaba munini. Kubera iki? Hari abarundi bari mu nkambi muri Tanzania, mu Rwanda, i Burundi, abari giye Buraya, bagiye Canada. Bari abarundi bose baba barahunze ubutegetsi, baba bakeneye umucunguzi, baba bakeneye Dawidi, kankoresha iryo jambo, baba bakeneye wabacyura. Niyo mpamvu ibihugu buriya biba bifite impunzi ziri hanze y'igihugu zahunze kubera impamvu runaka, igihugu kiba kigomba kugerageza gukuraho izo mpamvu zatumye izo mpunzi zihunga, kugira ngo kizere umutekano 100%. Kuko ibihugu byo muri Afurika hari ibintu byinshi bituma bibamo intambara. Cyambere ni impunzi. Iyo hari umubare munini w'impunzi ziri inyuma y'igihugu, iyo hatabayeho negociation cyangwa se gukuraho ibituma izo mpunzi ziguma hanze ngo zitahe, uko byagenda kose icyo gihugu kiba kigomba kwitegura guhora mu ntambara, kuko ba bantu baba bumva bagomba kugaruka mu byabo. Kandi iyo hatabayeho uburyo bwo gutuma bataha neza, n'ubundi birangira bo bakomeje gutegura uburyo bwo gutaha nabi, ari byo byitwa intambara. Nubwo batarwana ngo bafate igihugu, ariko icyo gihugu gihora gifite impuha z'intambara, gihora bakideroja muri ubwo buryo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri gitera intambara muri Afurika
nicyo bita kwikubira aho umuntu aba umutegetsi noneho yarangiza akazamura agace k'iwabo, icyo bita irondakarere, cyangwa akazamura ubwoko bwabo, icyo bita irondabwoko, cyangwa se akazamura umuryango we, ugasanga ubutegetsi bushingiye ku muryango, amafaranga yose y'igihugu ni ay'umuryango. Ibyo bintu rero bigatuma abandi bene gihugu bakena, noneho bikazatuma nubwo baba batanahunze ariko uwo muntu hashobora kugira abantu bamuhagurukira bafite ishyari. Ibyo nabyo ni ibintu bitera intambara muri Afurika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi cya gatatu rero nyine ni ukutanyurwa. Hari uburyo nyine Dawidi niwe wabyaye abana ariko umuhungu we ashaka kumuhirika ku butegetsi. Umwana ntabwo yaranyuzwe n'umwanya afite wo kuvukira ibwami. Hari uburyo rero nyine abantu batanyurwa, agahora kugira iyo nzara kandi akabona ntazatorwa, akabona bizamugora, akabona inzira ya bugufi, nuko yashakisha uburyo nyine abona ubutegetsi kugira ngo yayishe irari ry'umutima. Ibyo ni ibibazo rero Afurika igenda ihura nabyo. Uburundi rero bufite iyi kesi y'abantu benshi bari hanze y'u Burundi, bari mu nkambi, kandi ntabwo leta yigeze ikuraho impamvu zose totaloma zituma abantu bataha kugira ngo bajye mu gihugu bakibonemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyi ni impamvu rero niba hariho n'uyu mugwi wa Red Tabara, mbona yuko uyu mugwi kubona imbaraga zo kuba ushobora gutembagaza ubutegetsi bw'i Burundi cyangwa se guhungabanya umutekano w'i Burundi, kuko gutera ni kimwe no guhirika ubutegetsi ni kimwe. Ibyo byose rero uyu mugwi ushobora kubibona ushobora kugira imbaraga kubera yuko hari uri mu buseruko bwa Kongo, naho ubwaho ni ahantu hadafite nyiraho. Sibyo, ni ahantu hadafite nyiraho. Nubwo u Burundi buba buvuga ngo u Rwanda ruzatera u Burundi, ariko ntabwo u Rwanda rwatera u Burundi, ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda. Nta gihugu gishobora gupfa gutera ikindi, ntabwo byakunda. Nubwo u Burundi buvuga ngo buzatera u Rwanda, ntabwo babikinisha, ntabwo byapfa gukunda rwose. Ahubwo ikintu abarundi bagomba kwitegura ni Red Tabara. Ni Red Tabara. Kimwe mu bintu biba bibabaje, biba binateye agahinda, nuko hari igihe abategetsi berekeza amaso ku bidakwiriye kwerekezwaho amaso, ugasanga nyine nk'ubu urumva perezida w'u Burundi yafunze umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ibi ngibi ni ibintu biba bifitiye inyungu wenda umuntu uri ku butegetsi kubw'impamvu ze runaka, ariko mu by'ukuri nk'umuntu uba ugomba guteza imbere u Burundi, bujya gufunga imipaka bujya ni ikintu gikomeye cyane, kuko abene gihugu wenda abarundi bahombeye mu gufunga imipaka, mutwandikire muri comment. Hari abarundi benshi bahombye, hari abarundi bazaga gukora mu Rwanda bagataha i Burundi, hari abanyarwanda bajyaga gukora i Burundi bagataha mu Rwanda. Ibintu byo guhahirana bari ngombwa. Niyo mpamvu uzabona wenda nka Kongo yagiranye ibibazo n'u Rwanda, ariko imipaka yose ihana y'urubibi rwa Kongo n'u Rwanda, M23 yarinze yigarurira, leta ya Kongo itarafunga imipaka, kuko ntekereza ko Kisekedi nk'umuntu wabaye i Buraya azi neza akamaro k'umupaka. Akamaro k'umupaka karenze ibyo Ndayishimiye atekereza byo kuvuga ko ngo umwanzi ngo ashobora kwinjira aciye ku mupaka ngo turaca twugara mugabo. Ariko burya ntabwo ibintu byose ari byiza 100% ibyo tubyemere. N'uyu muti muganga guha ntabwo ari umuti ufitiye akamaro umubiri 100%. Hari ingaruka utera umubiri. Niyo mpamvu abantu banyoye imiti myinshi hari ibibazo bafite mu mubiri, abantu batewe inshinge nyinshi hari ibibazo bafite mu mubiri, abantu banyuze mu byuma za ecography, za MRI, za scanner, ntabwo ari ibintu byiza. Ariko noneho
umumaro bifite mu gihe warwaye ni munini ugereranije n'ingaruka. Ndaguha iki kinini ukiri indwara yagombaga kukwica, ariko hasigara akabazo gato umubiri ufite ku buryo ko kazanakosorwa nyuma. Ibi bintu rero tubivuga tugira ngo abantu babyumve. I Burundi hari abantu basenga, musengere igihugu cyanyu, natwe tuzajya tubasengera. Umunyarwanda yaravuze ngo iyo umuturage arwaje ibinyoro uzinga karago. Ngewe niba hariho ibihugu mba nifuriza amahoro ni ibihugu by'u Burundi. Niba hariho ibihugu byagakwiriye kuba ari ibihugu byiza bitengamaye bitekanye ni igihugu cy'u Burundi. Niba ari igihugu cyakwiriye kuba giteye imbere hanyuma y'u Rwanda, icyo nifuriza gutera imbere ni u Burundi. Niba ari igihugu cyagakwiriye kuba kimeze neza ku buryo ushobora kukijyamo ukabona ibyo ukeneye byose, hanyuma y'igihugu cyanjye cy'u Rwanda hagakwiriye gukurikiraho u Burundi. Niba ari igihugu cyakwiriye kuba gifite ubuvuzi bwiza, gifite amahoro, harimo umutekano, abantu bagenderana neza, hanyuma y'u Rwanda mbyifuriza u Burundi. Kubera iki? Nta kindi gihugu mfite kuri iyi si ishobora kujyamo ngo ngende mvuga ikinyarwanda, ninjire muri resitora bame ibyo kurya, ngere mu isoko ngura imyambaro, ngende mbe nagura inzu mpature, abana banjye baganire n'abaturanyi. Ni Abarundi. Abarundi ururimi rw'ikirundi nubwo umenga ntashobora kuruvuga, ariko iyo umuntu avuga ikirundi ndacyumva neza. Kandi nawe nubwo atashobora guhindura ururimi ngo avuga iki kinyarwanda cyacu gikakaye, ariko iyo mvuga ikinyarwanda gucya Abarundi baranyumva. Niyo mpamvu n'amateka twerekaga ko nyine ngo rwari urundi Rwanda cyangwa Rwanda urundi. Bigaragara yuko niba atari ababyeyi b'Abanyarwanda bagiye gutura i Burundi, ni Abarundi baje mu Rwanda. Ibi bivuze ko wafata amaraso y'Abanyarwanda n'amaraso y'Abarundi agapima, dushobora gusanga hamwe harimo ari abuzukuru b'abandi, cyangwa se ari abasanzire, cyangwa ari abishywa, cyangwa ari abaramu. Niyo mpamvu rero iyo ngiye kuri social media nkumva abahanuzi bari guhanura intambara i Burundi, nkumva abantu bari kwigamba, tugiye gutera, tugiye guhirika ubutegetsi, tugiye gukora ibi nibi, ndaza nkabwira Abarundi atariko nyamara mwitegure cyane. Ariko nge ndibwira Abarundi basenga, ntabwo nge ndi kubwira Ndayishimiye, ntabwo ndi kubwira igisoda cy'u Burundi, ntabwo nkorana nacyo. Nge ndi kwibwira Abarundi basenga kugira ngo bafate intwaro za zindi z'iburyo n'iz'ibumoso, noneho basengere igihugu kugira ngo mugabo gikomeze kugenda kibamo umutekano usesuye, kandi n'ibibazo byakwiriye gukemurwa n'intambara Imana itanga umugisha. Ariko kuki umutegetsi Imana itamugenderera nk'uko yagendereye Nebukadineza? Kuki Imana itamugenderera nk'uko yagendereye abami b'Abaperesi? Kuki Imana itamugenderera nk'uko yagiye igenderera basogokuru? Noneho izo ntambara ntizibeho, abana bagakomeza bakiga mu mashuri, n'abadandaza bagakomeza kudandaza, n'amaguriro ibintu bigakomeza. Buriya niba ariho ikintu cyiza ni umutekano. Abanyarwanda tuzi agaciro k'umutekano, kubera yuko umutekano niyo musingi w'ibintu byose. Niwo musingi w'ibintu byose. Ntabwo iyo nta mutekano hari nyine abantu babaguwe neza, niba abantu b'ibisahiranda, abantu b'abanyentambara, abantu babicanyi. Ariko ubundi umutekano abantu bangamira ni abantu bake cyane bafite dayimoni y'ubugome n'ubwicanyi. Ariko ubundi umutekano niwo utuma amashuri, niwo utuma amavuriro, niwo utuma amasoko, niwo utuma guhinga, activite zose kugira ngo zimovinge zikunde, ni umutekano. Imana rero ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Uyu ni umwaka Abarundi mugomba gusenga cyane kugira ngo hari abavuga ngo ntabwo murawusoza, hari abavuga ngo nturi burangira atabaye intambara. Ariko uyu ni umwaka ngewe ndifuriza Abarundi kugira ngo musenge Imana, uyu mwaka uzababera umwaka w'amahoro, ubere uwishya n'ihibwe, muzinjire n'umwaka utaha kandi ibibazo biriho bizakemuke mu mahoro. Ibiganiro byacu nakagaruka Ela TV show, mukore subscribe, like, share na comment. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.